Assalamu алейкум жалпы қадырман Ылдам Хабар каналының катталушылары, жалпы көрчүлөрү, кандайсыздар? Бүгүн биз Ош шаарындағы Жапалак унаа базарына келдик. Көптөн бери базарга чыга элек болчук тугандар. Бүгүн Жапалак унаа базарына түшүп, эми бир катардан сиздерге орус унаалары боюнча маалымат берем. Кечки саат 5 болуп калды окшойт. Базарда унаалар кандай, элдер дагы, адамдар дагы көп, тугандар элдер дагы. Андан тышкары соода бүгүн базарда кандай болуп атат, бир катардан сиздерге маалымат берем. Андыктан видеого лайктан басып, тугандар жакшы маанай менен көрүп туруңуздар. Бүгүн шокалар 06, 07лер канча болуп атат, бир катардан билейличи. Тугандар 07 бар экен бул жерде. 2010 1.6 объем экен. 200 000 сом дейт. 708 менен 300 001 деген номерларга чала бересиздер. Ээси ким экен бунун? Сизден бака? Ээси жок экен. Мына базар түштүбү экен де, түшпөбү, жабык экен тугандар. Номерларын айттым. Чала бересиздер. Болгон. Так, 07-нин тазасынан күмүш түстүсүнөн 2011 экен, 1.6. Так, канча болду экен бунун баасы? Ох. Маргайт этет го. 704 53 25 20 деген номерларга чала бересиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай сака, жакшысызбы? Рахмат, өзүңүз. 07лердин тикаларын алып түштүңүз. Бунун баасы канча? 330 000 сом. 330 000 сом. Пробег 31 000 экен. Мына жерде 600 000дик жүгүлү чыкканбы дейм бүгүн базарга? 600-550 деп чыкты. 600-550. Алар кандай жүгүлү болду экен деп сәл таң калдым да, ка? Сиздики анжан сәл арзаныраак болуп калды, арзаныраак болуп калды тугандар. Мына ушу 06-ны, 07-ни көрөсүздөр. Ассаламу алейкум, жалпы Ылдам Хабар каналынын катталуучулары. Видеону түздүрбөй турабыз. Мен бүгүн Центр Костюмс дүкөндөмүн тугандар. Центр Костюмс дүкөндө бүгүн аягындай чоң акция. Костюм шымдардын бардык түрүнө 50% арзандатуу. Бааларына келе турган болсок, 4000 сомдон 16000 сомго чейин. Андан тышкары ар бир алган костюм шымга Центр Костюмс дүкөнүнөн 1 рубашка белекке берди. Көрөсүздөр, күмүш түстүсүнөн. Кийинки да сизге карайбы? Бул 330 000 экен тугандар. Мына ушуну дагы көрүңүздөр. Мен айткан азыркы номерларга чала бересиздер. Ээси мына ушул эки машинаны тең карап атат экен. Так. 2011 07 күмүш түстүсүнөн таза экен. Лайктан тарс уруп коюңуздар тугандар, жакса. Насип болсун 330 000 экен бул. Анан бул жерге келе турган болсок, бул 2000 канча экен? 2011 экен. Ээси бар экен? Сизденби? Ээси жок экен. Тугандар аз сабыр кылып турасыздар, арзандарын өтөбүз. 55 менен 55 69 деген номерларга чала бересиздер. Ылдам Хабар. Так. Айландырып көрсөтөйүн. Базар эми кызууда. Эми элдер көбөйүп атат тугандар. Пултап койду. Assalamu alaikum. Канча да сака 07-не? 260 000 сом. Так, жылы канча? 2010 бу? 2010 экен. 706 менен 69 68 74 деген байланыш телефон номерларына чаласыздар. 1.6 экен, Так. Салондор башкача болот бул, Сонун кылып коюп тур. Монитор да коюп коюп тур бул жерге. Мына. Кино көрсөк да болот экен да. Жакшы. Айдаш керек. Каерде жүргөн бул? Чоңалай районунда. Жакшы. 270 000 тугандар. Сурай бересиздер. Чоңалайда жүргөн 07 экен. Алайлык тугандар болсо, алайдан эле баалашып алып калсаңыздар дагы болот. Алайга кетеби кайра? Жакшы. Алайдан да клиенттер чыгып калса, ошол жерден алса болот да. Жакшы. Тугандар, бунун баасын айтсам, чочуйсуздар. 600 000 деген жүгүлү, мына ушул жүгүлү тугандар. 2009 экен, 1.6.
Telefon nomurları 0556 43 70 77. Mına ko'rdingizlar u? 600 ming. Жақсы бабы? Bozorda bugün eng cho'ng ba. 600 ming degan Jiguli ушул ekan tuğanlar. Esi yo'q. Aytgan bo'lsa 600 ming deb. Mına uşağını ko'rish kerak. Yaxshi, 600 mingga 600 ming потолок bahsi olsa şunda bir 500 lirga tutib qoladi, ha? 100 ming tushib bersa. Ha, 550 ming degan. Ol chiqib ketdi, sotildi va? 550 ming degan chiqib ketdi deydi. Tak, Plantas, Niva 400 ming. 2007 ol, şu tuğanlar bul 1 jeti. 0552 22 00 27 400 ming so'm turadi bu Niva Taygaga. Maçtan görtaslar tuğanlar. Çirsken. Kimge qiziq bo'lsinday, suyup mingendir olsa, buna Niva'nı sunuşlayım. Salonlarından beri taptaza, kapkara var yolu çayında. Ne yaptığına bir qarab alsanızlar daha болады. Öte son 400 ming so'm. Qiziqqanlar olsa şunu valashib ko'rasizlar. 400 ming ekan aka. Tak, 21 06 Shohasdan 2003 16 bahası 200 qancha bu? 300 ming mi? 300 ming ekan tuğanlar. 300 ming 0999 96 06 56 06'nın açık koyun çünkü tataylı. 06'nın жақшысынан. Qana. Mına tuğanlar şoka. Жақшы екен. Kimге қыз болса, қызғандар болса, бағалашып көресіздер. Багаждар ауылға çıksa gene. Taptaza. Ha, şunka olған ба? Полный şunka olып тұр да. Eşiklerden beri oldu mu patolog? Eşik. Pol oldu, bagajlı oldu ha. Все. Qanday ekan tuğanlar? Tak. Bozorda shunday. Qancha oldu tiltdir? Assalomu alaykum. 350 ming. Shoha. Biri aldı ekan 770 bilan 56 22 37 ga baylanışırız. Qaysi? Al vallahi. Adamlar. 250 yaşındağı görürsüler nomurlarını. Tamam alayım. Qaysi? Nova. Qancha turadasın o? Qancha? Qancha? 240 ming so'm tuğanlar. 2010 bir aldı ekan. Telefon nomurları 0 700 2 60 10 71 ga çalaverasizlar. Salon doğru. Жақшы 07 ekan orta. Bu yerinde kişine dirka var ekan, tartib oңдап qo'yib tur. Biroq bağlaşib ko'rasizlar tuğanlar. Жақшы ko'rinadi. Tak. Ulantas tuğanlar bu жаққа 21 14 14 200 ming so'm 2008 16. Qanday ekan tushib? Telefon nomurları 0223 29 48 50 nomurlarına çalasızlar. Tak. Esi yok. Süleş profesör bundağı. Sıraz ulantağız. 14 qancha ekan puli? Yigitlar. 200 ming ha? Sizlardan mi?
Tamam, muzga қатысуға. Шумка алған ба? Шумка ол тұртылғандар, штернашканы. Самара. Так, қызыққандар болса, мына моторлары. 2006 1.5 кен. 0776 41 92 41. 200 000 сом кеми бар дейді. Яққа кетем. Так, Улантаус туғандар, Улантаус. Волга. Волга туғандар. Волганың басы қанша болды азыр? Бұл жерде 2007 кен. 240998 46 20 номерларына çalasыздар. Так, Волга у нас туғандар. Қызыққандар чалып көресіздер.